Angithathele ithuba ke ngibingelele emakhaya la kufika khona lo msakazo iradio ikhwezi igama Mzi Ndlovu kimi ngihambe ngedwa la ngamsalela nensizwa yakwamhlongo usabelo ke wakwamhlongo Sabelo asibene sikwamukele umsakazo ke ikhwezi FM mfowethu ngibingelele Gatsheni ngiphila ngiyaphila kakhulu hayi kuhle mfethu mawuphila mfethu mhlawumbe ke namhlanje sizothini ke kumuntu umlaleli komsakazo ke ikhwezi FM ke ohleli njengamanje ubukele wena olalele wena kulesi sikhathi samanje ya Gatsheni namhlanje into enzoyithinta kakhulu ngizolanda umuntu esemgodini ngithi mina makaphume asiphume sobabili emgodini sibonane then mase siya uNkulunkulu ya engibheka kakhulu Gatsheni ngizokhuluma ngecontainer yamahewu ya Gatsheni icontainer yamahewu mawuyibheka uyibuka esitoli sokubhale ukuthi mnandi bese ibhala ukuthi mnandi upineapple then uyazi into engiyibhekile container Gatsheni yini amahewu isuke ebhala ukuthi mnandi ya ikhonjena sibiza ukuthi mnandi namahewu siphinde sibiza ukuthi mnandi if mina ngiphuza lamahewu Gatsheni ngiwaqeda then mase ngilahla icontainer lapha icontainer into engiyithanda ke yona Gatsheni uma sengilahlile lapho ngisho nganethwa zimvula enjani uyazini ayishintshi igama layo lokuthi yona ibibhala ukuthi mnandi ngifuna ukuthini mina Gatsheni ngifuna ukuthi mina kunabantu abazofika kuwena empilweni yakho Gatsheni kube ngathi bafuna ukusebenzisa right kanti bona abafuna lamahewu aphakathi then mase beyakulahla imvula ezikunethayo Gatsheni noma zingakunethi imvula kodwa ushintshile wena ukuthi uGatsheni ngikubheke kumina lokho abantu bafikile kumina empilweni yami beza ngeindlela eziningi then base bangilahla kodwa angishintshanga mina ukuthi ngusabela imvula zonke bezinginetha Gatsheni azingishintshanga mina ukuthi ngusabela uyangithola Gatsheni ya kunjalo Gatsheni ngisho ukuthi mina abantu Gatsheni beza ngeindlela ezahlukahlukene kuwena njoba usuke sawethenga yona amahewu esitolo usuke wathenga ngeindlela ezahlukahlukene usuke usuwenza ngeindlela eziningi omunye usuke uzohamba eyowamixa namanye ekhaya umuntu kunomuntu ozofika Gatsheni kuwena efuna ukusebenzisa wena kanti ufuna ukuzuza abantu bakini Gatsheni abantu bafika ngeindlela ezahlukahlukene empilweni yakho Gatsheni ya umuntu Gatsheni kodwa into enzima awukwazi ukumbona umuntu uthi uza ngani kuwena iqiniso le ngiyakuzwa awukwazi ukumbona kodwa umuntu ukwazi ukumbona mase umfakile empilweni yakho Gatsheni ngiyazi emakhaya kunzima ukubona umuntu ozempilweni yethu ngoba if mina Gatsheni ngifuna ukuzuza umndeni wakaGatsheni ngizofika kahle angeke ngifike kahle kodwa ukuze ngizumuzo kaGatsheni fanele ngifike kahle lento ngibheka lapha Gatsheni eBhayibhelini lapha kubahluleli uma uSolomon efuna ukunqoba abapriesti uthi yena utshela abazali bakhe ukuthi kunentokazi ayibonile yasethimna uthi ubaba uyamblame uthi hayi Solomon awuthathi ngane ubhengane izintokazi indaza kini uthi Solomon baba sengiyibonile le yantombi ufunani uSolomon ufuna ukunqoba amaFilisti kodwa manje uzosebenzisa le ntokazi le ukuze kwazi ukunqoba amaFilisti ngithi mina Gatsheni namhlanje kunabantu abazofika kuwena kanti abafuni wena ukuzoshaya wena kodwa bafuna ukushaya ifamily yakho waze Sabelo usayikhuluma lento wangicabangisa into ke manje bekuthi nje ngithule ngakhulume kwawona ke futhi ke ulokhuza uSamson uma uSamson esenqotshwa amaFilisti awasebenzisanga uSamson uthi ayisondeze kuyena ngoba vele bebemsaba futhi bebazi ukuthi unamandla kodwa into abayenzile basebenzisa wesifazane wakhona ekuthenini ke akube uyena osondelayo wakhona amaFilisti uthi akena akube uyena osondelayo uma esondela naye lo wesifazane unendlela yakhe eyokwenza ukuthi athole imfihlo ukwenza kwakhe ufuna amandla ukuthi akuphi ukuze wathola amandla kwaba khona akakwenza hayi ngoba wayethanda ukwenza lokho akwenza kuSamson kodwa wakwenza ngoba efuna ukuthi alala uSamson bese mgundinwele ngoba wengeke wazi umgundinwele engazange azakwenza lokho akwenza ukuthi agcine seze walala ubuthongo uSamson ya Gatsheni kunjalo umuntu wesifazane Gatsheni mina ngithi mina umuntu onamandla kakhulu emhlabeni ngoba umuntu wesifazane uyakwazi ukuthobisa umuntu wesilisa ehle kwisimo asuke kusona ya no Samson naye kwasetshenziswa umuntu wesifazane ukuze emgundinwele uyazi Gatsheni into engiyithela masegundinwele kubuya amandla kuSamson ya ngithi mina Gatsheni kunabantu abazofika kuwena empilweni yakho befike kukhona into abazoyisusa then noma subuyela amandla vuma abantu beze kuwena Gatsheni bezoshintsha impilo yakho nawe umlaleli usekhaya namhlanje vuma ulalele ngokukhuluma kuwena ngizoshintsha impilo yakho namhlanje
kuso sonke isimo obhekene naso ngithi mina namhlanje sinikele kuNkulunkulu nabe siza ngemuva uyena uzokudirector ekunikeze konke ofanele ukwenze ekantsheni. Baba awusinike izinamba zakho mntaka baba bese ke siphinde sibonane futhi la ngokuzayo. Kantsheni Sabelo Mhlongo ku Facebook kune page lami ningalike Intervention of God. Inamba yami 083 99 394 79. Asephinde baba. 083 yes 99 yeah 394 yeah 79. Ngiyatholana na WhatsApp ngiyawashare ama motivation call. Baba sibonga kakhulu ke emsazweni ngeKwez FM kuze kubonga ukuzayo futhi ngesikhathi esifanayo emsazweni ngeKwez FM igama Mzi Sibongo ngwandlovu ke mina nisalehle emakhaya sinithanda nonke bye bye.